زەحمەتیên ئابووری li Rojava bidawî nabin. Nirxê kelûpelan bohan e û karînên welatiyan jî tune ne. Li bazara bajarê Qamişlo tevgera kirînê kêm e û ji ber buhabûnê gelek caran welatî destvala vedgerin malê. Piraniya welatiyan gazinan ji tunebûna çavdêriyê dikin û dibêjin her firojgehek keresteyan bi nirxekî cuda difroşe. قيمتي بريمي سوري نينو وراتب جي هندكا يعني بزورية اي سرواتبها بزورية قريب خدي يعني بزحمتي حتى درباستك اي هنكا بزارو كيال اوروبا انا هكا تشتكي جوار تشينن خوا باش تمشينا خويا وكوا ما بسراتبها بزحمتي درباستك Tevî goh gelek kereste û pêdiviyên rojane ji handorê Sûriyê derbasî devera Rojava dibin, lê nirxê wan buha ye. Firojger derbarê vê yekê dibêjin destê wan di buhabûnê de tune ye, lê ji ber sepandina baceyan li ser vekhwestina kelûpelan ew neçar dibin got nirxan zêde bikin. İran ve qetayên 12 qeta tedin. Em qetayê xwara 300-400 fêde dikin ji bariye. Em çin tênin em 400 birka xwe me fêde kiriye esas. Em tênin û em 200 zêde birka xwe ser. Sermet kelbê 1700-1600 were. نقوم بعد تجارية مظلوم هاد كي وري شحن بهاد كي يعني ها الشحن شال بري 20000 جمرد هاد متقسمة سر قطعة إن ها 6000 جمرد حفتيج مصين حشتيج مصين مع تاجرية مظلوم جي بكيبي أو جي سر قطعية نملي أو جي شخوري بيدكي Tevî got di çend mehên dawiyê de buhaya lêreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî ta astekê cî girmaye, lê nirx roj bi roj buhatir dibin. Xelkên Rojavayê Kurdistanê got bi piraniya xwe karker û fermanberên dibêjin barê wan pir giran bûye û eger rewş wisa bimîne, pêla koçberiyê careke din dê dest pê bike. Leva Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.